ladak che vel ramri a India le China buaina chuan zia om lama pan deuh ni a alan lain India chuan tun hnaya China en thatu mi pathum amana ramri a po inrem na an nei anga an sipai an hnu kirton lo ve awangin voin September ni som ni pakhat khan rampani ai o sipai ho tu te anin bele rampani te hian ramri a ral thuam an chek bel sau sawa classic vin takara indona athlen thut po a hne na chang thei turin India po na satakin a in buat sei me kani China chuan Arunachal Pradesh mi ramwak mi panga ramripel China awak lut an man te pekir to in India po in China atanga India atla lut iak som pathum pekir ma se ramrifel tak a omiau lo wangin in rem na tluan tling a om ngai lowang ni danga po ramri che velami te hian ramwak le thil tul dang ti in ramri an kan fawa man an ni kher ngai lowani rampani ten in rem na an nei nuwa China chuan line of actual control na ya sipai a chek bel sau sawa intelligence report tar landanin ramri a hian China chuan sipai singa sang ni zet a chek to ani a sipai chek zinga sing khat zet chu tun hnaya anin ti boina mun pangong so chim lama ada ani China hian August Thatir Khan sipai sing thum sang riat vel ada lu to a August Thatop lama an inti buai le awangin da lu belin September tha athlen meu chuan sing thum sang riat atangin singa sang ni vel an kai chho to ani sipai an cheng nga nu September ni sari atang khan China sipai te hian India sipai te hi an rot nai tial bok rampani ayo in Indian External Affairs Minister S Jaishankar le China IO Wang Yi ta chuan Moscow in rem na tur point panga duangin pomve ve ma se in rin hlel ton na an kha awangin chete in an tol kir ve lek chawani China hian ramria hian sipai tam tak ba ka surface to air missile rocket le aircraft da tela rampani te hian KM ko le achan ve le ka in latin teng an chho ve bokani ladaka vur atlatran India le China an in dep na mun pangong so le ache vel hi mun vot tak ni in kumtluan deuh tho in tuya khaltrin classic lai phechuan a temperature hi -14 degrees Celsius vel ani tlang pui ma ne jun petluk ngal zel angai anti fiam thu po hi a om lo ran lo tuna vur atla to a October thla hian -4 degrees Celsius noi lama a om to don ani avo ema wang hian ramri a sipai te mel malian ber chu classic khowot ani ang rampani te hi inrem na an nei nuwa po khan in do turin an la in ring reng thowa boina chuak thut thei reng ani bok Chinese chanchin bu Global Times chuan India chu classic lion ladak che vel khowot lutuka wang hian an che thei don lova do kher ngai lovin khowot in a met chaw vek don ni in an tarlang India chuan he an thu chua hirang takin a changlet anila taka ramri te pa mun sang taka kumtluan lo in beng bel to thin India tan chuan China pu na hi dot ani ve chiang e matin ani India hian mun sang tak Kargil che vel le Siachen glacier te vur sur kara classic wang lain asipai te a om tluan tira hre om lutuk lova classic ma chon thei turin thom hnolum ei tur le man ruwa abik taka siam nen thathakin a chom thei September Thatir lama tang khan tun hnaya anin ti boina che vel ming tum tu ber pangong dil chu akhal tran to a avo dan tur kan thre thiam mai ome finger four che vel mun tam zo ka hian khuwa avo chakle a tuna hian -4 degrees Celsius ani to hlom October thalai hola chuan August Thatir lam thlenga longa an leu kwal thin na pangong dil pumpui hi vur khal sak taka achang to don ani depsang le daulat bek oldi che vel chu tuna chuan -14 degrees Celsius ani to a ani telin a vot zual zela ladak ramri a classic hiral pui phiar tham ani India chuan classic lo thleng tur hre thiam sa in ramri a sipai duty tur po athlanga India lamin buaina an nei lo lain tlang sang zual lai in kul China sipai engamoza chu khowot tur zo lowin combat medic ten an zone chuak lai video mu tur a der to fingers area antia mun sang zual lai te hi atu lam tan po a kalsan ngam har tak classic lai in benbel hupur taksi ani thunga chuap chak lo le thok lama har sat na nei te tan phei chuan dar kar tlem te chau po khosak har sat na mun ani to ani India le China hi metar zaria tatanga metar zakwa vel ka in lata anin kula thilkhen dan engkim anin bu sakton ani deuh ber China chuan kong omu mal lo na tlang sang laya asipaida khowot lutuka wanga dam lote athiar chu anua lawanga asipai lak chu te mun ruak no khat tur hian sipai dang ada lu bel vezel bok
India sipai ho tu pakhat chuan China in finger 4 atanga sipai dam lo lak chu ate hi finger 6 bula damdoi in lailok an siam field hospital an enkol ri tia soya depsang sector a hian rampani te chuan an sipai dam lo te enkol na mun an siam ve ani heng damdoi in lailok an siam ate hian tun anga an in norboi ma kha chuan rampani sipai te hi in kalpo tonin ma niram damdoi in big po soilovin an lo in dong song ton thrina mamo anin peton thin ma se khatiang din mun kha an hlat ri le India sipai te hian China sipai te ain mun sanga ton riat an nga zo ka classic line pangong dil che vela in do na lo thleng ta po ni se an din mun a tha jok tu ranga yani vurtlak tam na huna sipai om te zinga nat na hluar tak vur se khovo ta wanga thak le pan in siam mun sanga thok har sat na angchi nei te en kol thiam big combat medic nen India hi an in chop me kani India sipai te hiral muan lai po a kumtluana khovel ral ven buk sang ber anti hial thin Siachen Glacier le Saltoro Richa omtluan to thin an ni a tlang lon mi te angmaya kongmu mal omlo na muna chetla thei te an ni hlom tuna China ne na an inep mek na mun pangong che vela India sipai te om na hi tuifin riat chim china tangin fit sing khat sang ruk vela sang ani lain Siachena an om na ero fit sing ni sang ni deya sang ani a Khovela tlang sang ber Mount Everest san zong fit sing ni sang ku aya niam deuh chawa sanga har sat na nei lo te hian a aya niam fe jok pangong dil kama har sat na an nei lawang India sipai te hi Khovela duty post sang bera kumtluana duty thin te an ni a classic khovotin ahmet khongdon lo China sarkar chanchin bu Global Times chuan an thluak vorin mind game an khela India sipai te chu pangong dil che vel khovot an tor zo lo ba ka anjinga COVID-19 dar thut thayani a ei tur lum tha po ei phak lova chang khoro mai ring tur tom hul na lum tha po nei lo classic tak thlen nuwa lo thei lova alum china in pu chuak tur angin antar langa ma se antar lan let ling chi hian thila thleng mek tuna India sipai duty mek te jinga thren khat chuan pangong dil nei fit sing khat sang livela sang vur sur kara kabadi an lo khela he an video hi aron dar ta chiam China tan alom om lo rualin India tan ero alom om hle achan chu he video hian India sipai te chu tlang sang mun vot lutuka po andam satlia mai ni lovin atrul huna indo thei turin annung thavet vet leti alantir atmel ma China sipai khovotin a me khonga wanga tlang sang takatanga hlanga an thlak thalai video nen chuan a in person le ani India hian ramria mun vot le tlang sang tak anaya wangin mun sanga che thei turin asipai te hi vuram thuam fam kimne alo train dei to a kumsang khaja ko somriat pali dei to khan India vuram sipai mountain warriors anti te chuan kumtluana vur tlak thinna Siachen Glacier operation an lo nei to ani India vuram sipai te hi vuram indo na a nana na chuan khovela aber antling anti hial thin India a in chenga to India sipai te chuan classic lo thlen ma dei khan khovo zwalaya an mamo e tur thomno tlang sanga man tur bik puan in le fuel an chek nga to kumin me ni saria an inti buai tana tang khan tuna an bo ruak tur hi an thlir lok thiama vur tlan salu tu ka wangin hunrei tak chung ladak che vel kongpuya lir thei atlan thei don lo ti an ria ta wangin an che mata ani tuna an che khol hi thali chung dai tur ni in an soi Chief of Staff of 14 Corps le a in bun Major General Arvind Kapoor chuan kan man ruma mo le atrul thuta man ngai turte rem felvek ani to a rik rum lo thlen thut po chengal thei turin kan in pe to ram ri tak a duty kan sipai te po in classica an man tur thom nalum chi le puan in thachi an dong vek to sipai le an how tu zong te chu ei tur thaber ber chi protein pai tam pek an ni a tharhui siam tam thei tur an dong thau bok kan sipai te hian ei tur tha an tla cham don lo ati Khovela thona trum mun sang ber le airbase kaltlangin sipai le an mamo te hi thon lu ani a le atang hian sipai motor mangin lak chhon le thinani mamo thiar lu konga hian Indian Air Force an chetra a sipai le bungro mamo an thiar ba ka leilama tanga ti buai tu anom le omlo thli thlain fighter jet athlok kwal rengbok Air Commodore DP Hirani chuan C-17 le chunuk te chuan an tho dun thiam zia atakin an lantir sipai man rorit pui le mamo dang te chu olsam takin an thiar lu zung ani ti in enga molo thleng thut po ni se India thlo na bungrop hur chi te an boidon lo ti asoi
bung rorit pui phurchi thlona C-17 in a phur khom te chu helicopter thilrit phurchi chinuk chuan a sem dar le thina ni classic vin tak noya chuan ral thuam tha apoi mo perlova aton tonin an ral do lian tak chu khowot ani awangin khowot laka an him theina tur an mamo India sipai te hi classica hak tur bik thom nalum puan in lum thachi le inti lumna man ruwa le hetiang huna ei tur bik ei tur chi rang pe kan ni kan ti to kha an puan in don hi atra hle a -50°C zeta mun vota po man thei tur ti ani a an omna lai hi classic wang lain -20°C vela vot ni tura ngai ni in puan in lum tak chunga an mu thei don ani India sipai te man tur fuel an check kholna le ame chu oil tanker te mangin chhun kha ani vek to a sipai te mamo angzelin ramri lama semdar le ani an omna mun hi power supply omlo na mun ani awangin fuel hi an inti lumna man ropoi mo tak ani don sarkar thu chuin tar langlo ma se heng vuram sipai te hian avo zualaya manatan asenchi andong ngei bokang te chiang Major General Kapoor chuan tunma kha chuan classic lain tharuk chung kong pui khar ani thina kumina ero mamona awangin thlali chung chau khar ani ang ati athu soi mang hi chuan thlali chung lir thei mangin India sipai te hi tlopo thei an ni don lo ani lir thei kal thei lo chung hian India army te chuan Daulat Beg Oldi le Isran ladaka om depsang che vela bungro thiar tu le patrolling na atan sahong sei thluvum pahni nei chi an mangdon DRDO scientist Prabhu Prasad Sarangi chuan sahong sei thluvum pahni nei chi chungchang hi kanjir chiang to henglai che vela an ran vulani a ritan lak thei zong le an dai rei zong kan en chin to bok China ram re nai fit sing khat sang sari asang mun cheng chelaya keji za som sari atanga keji zani somnga arit phur chungin cholovin kem som pani an kal thei ati sahong sei thluvum pani nei chi te hian kamel pa nga ain an phur thei zoka chole tuitel lovin ni thum chung buai mi lovin anom thei bok tuna India sipain tlangkara thil phur tu atan an mantrin sabeng tung le sakorte ain alet nga in an phur tam thei jok bokani Defense Institute of High Altitude Research Dihar anti te chuan hetiang kamel te hi in thla puntira India sipai manatan tamjok senglu antumek operations no leopard India chuan tun nai ni somni pangachung khan pangong dil che vel tlang paruk chu China ne na tangin achu let heng tlang paruk te hi Magar Hill Gurung Hill Rajangla Rachanla Rajana Hill le Finger Fort che vela tlang lian ber mukpari te anni heng mun paruk te hi tun ma atanga India ram chin China in aup lui sakani a India chuan China in kumsang khaja ko som ko paruka an in rem na bo chia a aup lui sak mun te hi operations no leopard ti mingphua operation nein achu le tani India thil ti awanga China lung oi lo chuan okas ni som ni pakwa le ni som thum khan chu le tumin zamdar som pakhat vela an vapana an hlo champhot September ni sari khan lak le tumin beile ma se an hlo chamawangin silai apuak zuita ani tlema kan lo window te ule engtin nge operations no leopard chuan nei kumin kumlai hola an buaina den chena China in India ram chin mun engemozat a opzuitak si awangin India ram hruai tu demut atui theilo inram na an lo nei to angin China hi tolkir tur le dan lo anga a mun lu te po chua san turin anti ma se China hian azom du lem lo a mun lu te hi pangong dil bulatlang sang buaina a chua pal thut po a tran mun tangkai tak ani dona wangin India hian chan hlen adu lo zual ti chuan ro man na fel le fing tak siamin an ram chu le tur chuan ma an data ani India sipai ho tu te hian China hi an omna a an kir le nan ti in thlathum don an ngai changa an ngen na an zom du si lo wangin Army Chief General MM Narawane le Northern Army Commander Lieutenant General YK Joshi te chuan operation nei an ti tuta ani he operation nei dan tur hi thakhat chung an duanga an tumber chu mun poimo mun sang lai China hne na tanga chu sak ani a vurtlak na hmuna vuram keite ang maya huai le thom di ma che tho ngai ani awangin ahminga tan po operations no leopard vu ani operation nei tur hian tlang rama India sipai chuan vor mountain warriors te man anni a mun sang poimo lai an la le tanga an mel ma te kong poimo an dan cha sak bokang silai le puak thei thil man khap na mun ani awangin film khur angai zual hle
India tlang ram sipai te hian China sipai in ring lo lai te chu kalchilin an omna hmuna tang hian an nor chuaka an hmun luah thin te an chu sak pangong dil kama mun poimo chu let an ni awang hian China hi an lom lo hle a chu let turin an ron che vevat August ni som ni pakua le ni som thum zandar som pakhata sipai zanga chuang ne na ron thok chuakin heng tlang paruk te hi chu let an tuma mase India sipai a let fe atamin konglaka an lo dang kir an tam ne boka kutum an lo khilai nual nge economic lama India let nga aro puizok le ral thuama po kong eng kimaro puizok China alung oi theilo sipai le ral thuam tam jok chek belin ma an lak chun zom ladak che vel mai nilo Arunachal Pradesh ramri a thingtlang khuwa te chu beipui an thak le ma ni chi September ni saria an khuwa chu san turin anti tichuan September ni riat khan India sipai te hi an ron nor le ta a mase India sipai ne na an in nor boi nuwa an tum anga an che theilo wangin India sipai te no dar thei be sein silai an met puak ta ani China sipai People Liberation Army PLA thupuang tu Senior Colonel Jiang Sui Li chuan India sipai patrolling te chuan dan bo che in ramri an ron kana abo khan nan round engemaw zat silai kan met puak ta ani India sipai te che dan le silai hial me pu angai tak chan hi chui chianga dan bo che tu te hrem kan phu tani ati nge khami trum khan China chuin silai an met puak lova India po hian an lam ron pana ron tle phei China sipai te vaunan ram som panga vel an met puak ve bokani pangkong dil che vel hi vurin tua min vot viau ma se a che vel a duty sipai te in epna boruak ero alalung hle khovel chuan khovel a sipai nga fal pani te boruak hi an clear meka international expat te chuan India le China in kar boruak lum mek hian tumlok lo in dona ala thlentir ngei donin an ring ani